Dobar dan, dobrodošli u program Pisci na mreži. Naša današnja gošća je Tatjana Gromača, 26. listopada 2022. godine. Započinjemo sa programom u jeseni koja je sasvim sigurno na različitim mjestima različita i različito je vidimo, doživljavamo. Riječi koje nas okružuju ponekad su možda neizvjesnost i statistika, ali mislim da kao i uvijek u svemu se pomalo snalazimo i to što je bilo neizvjesno postane dio naših života. Ja se sasvim slažem s tim da puno stvari treba napraviti prije nego što počne službeni dio, ali mi se u ovaj program zapravo uključimo neslužbeno i prije službenoga početka, zato što mislim da u programima koji žele biti živi, koji žele biti zanimljivi, koji žele biti neka zona živoga života, perfekcionizam i vlakovi i Japanci nije uvijek tako nužan, iako naravno da mi vjerujemo da će hrvatske željeznice jednoga dana biti možda ne kao japanske, ali barem kao francuske. Tatjana, dobrodošla u program. Drago mi je da se i nas dvoje vidimo, čujemo. Puno je tema koje imamo i koje smo uvijek imali za razgovor, ali evo ja bih te htio prvo pitati kako bi ti podnijela to iskušenje da ti ne možemo postavljati pitanja i da imaš sat i pol programa u kojem se zapravo moraš prepustiti vlastitom monologu, solilokviju, pričajući o sebi, o svome pisanju, ili bi ipak voljela da ti se to ne dogodi? Dobar dan Miroslave, tebi i Mireli i svima drugima koje ne vidim, ali su tu negdje. Da odgovorim na tvoje pitanje, ja vjerojatno ne bi tako, onda ne bi ja pričala o sebi, jer ja baš i ne volim pričati o sebi, nego bi ja vjerojatno, ako već bi bio tih nekih ljudi s druge strane, ja bi onda voljela čuti o njima, ko su, kako su, šta rade, kako se osjećaju, šta ih muči i tako, i vjerojatno bi se sve pretvorilo u neku kolektivnu psihoterapiju. Da, a ja bi bila ta koja pokušava pomoći drugima. Pa lijepo. Da. Iako meni se stalno događa da neki ljudi koje upoznam, koji se zapravo bave psihoterapijom, i onda mi kažu da su napustili bolnice pa da su dobili privatnu praksu, ali čim se ja javim da bih vrlo rado došao, onda oni kažu ali mi smo prijatelji i to onda ne dolazi u obzir. Dobro, Tatjana, možemo početi i od početka, možemo početi i od tvoje posljednje objavljene knjige za koju već stižu jako lijepe kritike. Dala si nekoliko zanimljivih intervjua. Zapravo prije nego što se knjiga objavi, prije što se pojavi, što zapravo očekuješ da će se dogoditi sa njezinim objavljivanjem, sa njezinim pojavljivanjem? To se mijenja s godinama. Kad sam bila tek početnica, ti me znaš iz tog vremena, onda sam bila vrlo uzbuđena zbog objave knjige i to sam doživljavala kao nešto sudbinski. Mislim, a to nije bez razloga, jer se ispostavilo da zaista mi je to odredilo moj životni put. Ali sad već kad imam iza sebe toliko godina, da kažem, rada, iskustva i evo 10 knjiga objavljenih je iza mene, više tu nema nekog uzbuđenja i ja bi voljela da ja budem uzbuđena, da budem radosna. Sve se to nekako ugasilo. I sad još tamo postoji nekakva nelagoda od izlaganja sebe kroz to djelo i nekakva želja
da to što prije, odnosno već sam toliko odvojena od tog svijeta i u svom sam svijetu da praktički više ništa niti ne osjećam, slabo izlazim u javnost, tako da štitim se koliko mogu, da budem što više u dosluhu sa sobom kako bi naprosto mogla dalje raditi, jer je to moj smisao i cilj. Ne? Tako da na to sam fokusirana. I na to naravno da ako se desi nešto loše, ako knjiga dobije loše kritike ili naprosto bude nekim ružnim riječima, neprimjerenim riječima popraćena, da to ne ugrozi moj mir, stabilnost i moje zdravlje na posljedku. Znači da to ne primam, da pokušam da to proživim, a isto tako da se ne ljutim na one koji misle loše o mom pisanju. Da pokušam razumjeti njihovu perspektivu. Ali ne zato što smo u pismu na mreži i ne zato što bi to trebalo biti stvar neke uljudnosti, ali kako bih rekao, mislim da tvoje pisanje, pojavljivanje tvojih knjiga, pa i način na koje se te knjige pojavljuju i s njihovim temama i na koji način je u njima upisan tvoj odnos prema tekstu, pa onda i prema svijetu. Teško da bih rekao da ima oni koji bi o tvojim knjigama ili o tome pisanju mislili loše. Naravno da ovo što i sama kažeš, dakle možemo reći da postoje različite vrste čitanja i različite vrste očekivanja, tako da sasvim sigurno i da ona čitanja koja možda ne prate to što smo htjeli ili ne upisuju i ne prepoznaju onu vrstu izlaganja, čini mi se da su čak ponekad i dobro došla. Ali rekao bih i za tvoje pisanje da ovo što si sama rekla, dakle uz tu postupnost i određenu hrabrost da na neki način neka bitna pitanja vlastitoga života, u nekoj mjeri vlastite samoće, zapravo se dijele sa drugima i nisu ni na koji način u nekom ozbiljnom smislu odvojena od onoga što i drugi ljudi oko tebe žive, što doživljavaju, tako da je taj raster tvoga pisanja, prostora i vremena uvijek na neki način sa novom knjigom i bitno različit, iako uvijek osjećamo trag tvoga pisma koji na neki način dolazi i iz onoga što smo prije toga čitali. Pa dobro, ajde možda ipak da krenemo s tim da nešto nije u redu i naravno da se sjećam i toga vremena i konteksta i pojavljivanja i tako dalje i da smo svi bili svjesni da ta poezija jednim drugim jezikom govori o bitnim stvarima koja nas okružuju, da imaš svijest o tekstu, da imaš svijest o pjesmi, ali da jednako tako uz to glasovito kako nešto pisati je bilo jako važno što pisati, o čemu pisati, bilo da se to odnosi na neposrednost, na vlastitu obitelj ili na ono što nas okružuje u životnom prostoru od zavičaja pa do grada. Danas kad ti misliš o svojoj knjizi pjesama nešto nije u redu, što ti misliš da je to u redu? Pa mislim ja dosta onak, to naravno je početnički rad i nipošto ne idealiziram tu knjigu i naprotiv mislim da je ona dobila previše aklamacija pozitivnih i da je uzdignuta na mjesto koje ne zaslužuje. Tako da što se mene tiče ali ja i inače sam dosta kritična prema svom radu. Iako ja mislim da sam ja sa drugim knjigama idući dalje napravila ipak pomake u smislu kvalitete svog rada. To je ipak jedan početnički rad. Kao početnički rad nije toliko loše
ja se nje ne sramim, ima svojih loših mjesta, ali ima i svojih mjesta koja stoje i danas. Tako da sve u svemu u redu je. Za jedan početak je u redu i dobro je da je ona, moja želja je bila da tada kada sam je pisala da ja zabljesnem, da ja privučem pažnju, da ljudi mene spaze. I to se zaista i dogodilo. Eto, tako da nemam šta mislim reći, dogodilo se i još i puno više od toga. Jako puno mi je ta jedna mala knjiga zapravo donijela značajnoga u moj život, preokrenula mi je zapravo život u svakom pogledu, tako da to je nešto nevjerojatno zapravo što se meni s tom knjigom dogodilo, jer ja sam zaista ta 2000. godina kad je ona objavljena za mene je bila prijelomna i u intimnom životu, jer sam posredstvom te knjige upoznala svog današnjeg supruga koji je isto pjesnik i pisac i preselila sam iz Zagreba u Istru, dobila sam posao, napustila sam posao u školi, do tad sam radila kao srednjoškolska profesorica, odjednom se pojavio interes za moje pisanje i preko toga sam počela raditi u novinarstvu. Dobila sam stipendiju Berlinske akademije za umjetnost. Mislim, pa šta da čovjek kaže? Na temelju te jedne male knjižice stihova, ne znam stvarno šta bi rekla. Evo, osim da bude zahvalan. To je jedan sretna okolnost, evo, mislim, uza sve, naravno da je i spoj i neke zvijezde su tu odigrale svoje. Da, pa da, lijepo si to rekla i sve ovo što se dogodilo oko te knjige i ono što je važno da na neki način stanovita rasprava o tome što je stvarnosna poezija ili kako se nositi sa stvarnim, pa onda možemo reći čak i svakodnevnom ili sa našom suvremenošću i u kakvom odnosu je ona sa poezijom, da se zapravo ta rasprava nastavila na osnovi te knjige, ali da nije na neki način nužno tražila da u bilo kom smislu moraš u tome sudjelovati. Hoću reći, dakle, ta pitanja koja ta knjiga otvorila su dugo vremena i nakon njezina izlaska bila aktualna, aktualizirala se i sa antologijom koju je radio Damir Šodan i u jednom dosta instruktivnom, žestokom, odličnom predgovoru govorio, dakle, i u odnosu stvarnosti i umjetnosti, odnosno suvremenosti i poezije, tako da i sve ovo što se dogodilo je čitav niz lijepih i sretnih okolnosti, ali evo, između ostaloga si rekla da si otišla iz Zagreba, da si otišla živjeti u Istru. Koliko misliš da zapravo baš za tvoje pisanje je to na neki način bilo važno i koliko uopće promjena životnog prostora u nekom bitnom smislu utječe na naše pisanje? Pa da, konkretno za moje iskustvo i za moj daljnji put književni je to zaista bilo jako važno. To izmještavanje iz centra i zapravo to je zapravo, drugim riječima, osamljivanje, jer ako niste u centru gdje je sve, a to je kod nas Zagreb, onda ste zapravo vrlo osamljeni, jer nigdje drugdje nećete naći tu koncentraciju ljudi, inteligencije, zbivanja kulturnih, svega onoga što je jednom umjetniku potrebno. Samim time vi ste zapravo odjednom naglo osuđeni na to da se okrenete sami ka sebi. I to je naprosto jedan put u nutrinu. To je jedan put u nutrinu i to je u stvari književnost, ne? Jedno istraživanje nutrine, uvijek kakva god ona bila, da li je bila
znanstveno fantastična ili je bila realistična ili ovo ili ono, uvijek je to nutrina, imaginacija, borba samog sa sobom i nastojanja da se čak nekada i kroz pisanje iskreira ono što vam recimo možda nedostaje. Recimo ja sam ljubitelj gradova, jako volim prirodu, zaista jako, ali isto tako volim i velike gradove. I strašno sam voljela i velika zbivanja kulturna i neka društvene akcije, razne stvari, bila sam vrlo socijalna. Međutim, ostala sam bez svega toga i to sam morala onda sve na jedan način kompenzirati prvenstveno kroz čitanje, pisanje, učenje i kroz rad na sebi, istraživanje same sebe i nekako dubljenje vlastite unutrašnjosti. Tako da to je od velike važnosti bilo, jer mislim da je to isto jedna od dobrih stvari je tu što ako nećete lagati sami sebe, onda je to mogućnost da ne budete površni. To vam daje priliku da ne budete površni. Naravno, mi razgovaramo o tim nekim vanjskim okolnostima, ali uvijek je u prvom planu zapravo što se događa u prostoru teksta, način na koji je on strukturiran i zapravo na koji način se sam tekst nosi sa problemom koji se unutar njega razvija ili odvija. Pa što je zapravo za tebe značilo uopće početi pisati ovaj kratki roman Crnac, prijeći iz jednog prostora poezije u neke sasvim druge zakonitosti, kako si se u tom nekom spisateljskom smislu uopće i osnaživala i kako si se zato na kraju krajeva i odlučila? Pa da, ja sam zapravo već i ranije, možda se ti sjećaš, ja sam u Kvorumu objavljivala malo neke svoje priče, još prije nego što mi je izašla i ta prva knjiga pjesama. Tako da sam ja paralelno uvijek još i kao srednjoškolka, mislim još i kao dijete sam ja pisala neke romančiće i šta ti ja znam, pokušaje neke, sve su to pokušaji. Od djetinjstva pa do današnjeg dana ja kažem da su sve to pokušaji. Tako da to je bila moja intencija, u biti me to jako privlačilo da upoznam prozu jer mi se činilo puno, nepoznati teren koji naprosto moram istražiti vlastitim koracima. I krenula sam vrlo oprezno kako se ne bih zalijetala u nešto što u tome prije svega neću biti ja. Znači, bilo mi je važno da vlastiti govor, vlastiti jezik u toj proznoj formi pokušam artikulirati i umjetnički oblikovati tako da on bude uistinu moj. I zato sam, kažem, oprezno krenula prvo sa tim vrlo kratkim fragmentarnim romančićem koji možda ni nije roman, neki kažu to je poema, neki kažu pa to su samo fragmenti, to su male mikroproze, šta god, nije bitno. Bitno je da li je to dobro ili je loše, samo je to bitno. Tako da i išla sam malo po malo. Tako da čitala sam neke knjige, čitala sam neke druge autorice koje su mi imponirale, da vidim kako su one. Išla sam proučavati da vidim kako su one to oblikovale. Neke svoje prozne knjige, konkretno iz naše književnosti. Recimo, sjećam se da prije nego što sam krenula pisati tu knjigu svoju Crnac,
Znači, kako sam došla ovdje u Istru, ja sam izgubila svoj background, društveni, socijalni, tu nisam imala nikakva poznanstva osim svog supruga kojeg sam znala. Znači, i meni je pisanje te knjige pomoglo da na jedan način svoje ja na neki način dam mu do značaja u tom novom kontekstu. Tako da čitala sam knjige koje sam voljela još kao srednjoškolka od Irene Vrkljan, rane knjige, također i od Dubravke Ugrešić. I tako, i nekako tražila sam neki svoj smjer. I tako je nastala ta knjiga. U tom propitivanju i ovim primjedbama ili opaskama o tome po čemu to jest ili nije roman, zapravo u tom smislu mi je Crnac i bio jako zanimljiv, jer mislim da dobar književni tekst, dobar roman na kraju krajeva između ostalog demontira naše čitateljsko očekivanje što to jest što mi čitamo. I uopće, dakle, kada tekst koji nominalno je roman propituje zapravo uopće što roman jest, već je, rekao bih, jedna dobro došla i dodana vrijednost. Crnac je između ostalog doživio i svoju kazališnu izvedbu, uopće kao autorica, kakav imaš odnos prema tom drugom mediju, prema tom drugom formatu, da li si tu izvedbu doživljavala i dijelom svoga autorstva ili na neki način si bila gledatelj kao bilo koji drugi u kazalištu koji gleda predstavu? Da, pa ja sam bila isto samo gledatelj i samo sam jednom se našla sa cijelom ekipom da se upoznamo i da kažem svoje mišljenje i svoje očekivanja i da oni kažu svoja, da se naprosto uskladimo, odnosno da vidim kakva su njihova čitanja tog teksta i u kom smjeru žele ići u svojoj interpretaciji. I još jednom su me pozvali na probu. Stvarno sam imala sreće, to je radio jedan stvarno jako dobar režiser, suvremeni, vrlo cijenjen, on je Slovenac, zove se, kako sad mi mozak zablokirao. Da, Jani, Bože, ne mogu se sad sjetiti, a vrlo je cijenjen i on je radio i u Moskvi i nema gdje ga nije bilo, stvarno ima iskustva i nevjerovatno u kako su oni to u kratkom vremenskom roku napravili da to funkcionira i uopće to meni nije bilo jasno kako on to misli staviti na scenu i stvarno mislim nešto nevjerojatno i glumci su tako jedan svijet, mislim, kreativan i smiješan. Ja sam se njima tako smijala kad sam bila na toj probi, jer su oni sami naravno davali svoje ideje. Aha, da, taj režiser se zove Tomi Janežić. Da, oni su stalno imali neke svoje ideje kako treba, ne znam, vojnik hodati, kako će baba se držati, kako će govoriti. Pa to je bilo da se stvarno valjaš po podu od smijeha. Evo, stvarno, pa ja nisam mogla vjerovati. Koji ludi svijet. Rekla sam, sreća da nemam previše posla s njima, odoh ja kući, jer da, stvarno su toliko zabavni i smiješni i lucidni i tako, eto, to je stvarno lijepo jako prošlo i prihvaćeno lijepo, publika je lijepo pljeskala, baš onako od srca. Zanima me, samo što rekla i prije nego što si i ozbiljnije počela raditi roman, da ti je čitanje, da si drugi autori, odnosno autorice bile jako važne. Kako izgleda tvoj zapravo proces pisanja onog trenutka kada ti započinješ
svoj roman, svoju knjigu, ti paralelno i dalje čitaš stvari koje misliš da su ti važne, poticajne, zanimljive, ili je čitanje samo neka nužnost ili predradnja prije vlastitoga pisanja? Pa ovako, ja znači imam tu neku svoju, da kažem, mantru koju ponavljam kad me ljudi pitaju, ali to je zaista tako i to mi jako puno pomaže da se ubacim u neki svijet. A to je ono kao, znači kad se iz ove naše stvarnosti idem prebaciti u tu stvarnost imaginacije. Ako se ne desi, nekad se desi da ja nešto radim po kući i samo mi u glavi odjednom dođe tekst, dođu rečenice i idem onda brzo zapisati da ne odu jer inače zaboravim. A u slučaju da ne, onda si uzmem poticaj tako što imam neki tekst koji mi je trenutno vrlo, osjećam ga literarno vibrantnim, obično neki klasik. I onda si kao ono kad imate naštimavanje klavira, kad čujete pijanista da se naštimava, kad par tonova hvata na klaviru i onda čujete aha, ok, upao je, uhvatio je. Tako i ja uzmem, pročitam si par rečenica, mali pasus i gotovo s tim. Meni se moje otvorilo kroz to, jer to je naprosto inicijacija. I nemam više ja potrebe da se ja pridržavam za nekoga. Znači to mi je samo početna inicijacija, ja kažem to naštimavanje ili hvatanje frekvencije. Znate, ono, radio valovi, frekvencija i to. Intonacija. Da, intonacija, to ste dobro kazali, u biti, jer jako puno toga u literaturi je upravo u intonaciji. Znači, kako mi želimo da tekst bude intoniran. Naprimjer, sviđa mi se neki tekst od Marguerite Yourcenar, ona čuvene francuske spisateljice. I sad i shvaćam da je to nešto u njenom pisanju, baš konkretno u toj jednoj knjizi, gdje je jako puno u tonalitetu strast. I ta strast mene isto pokreće, ta njena strast koju ja osjećam kroz tekst. I zato su mi nekad potrebne, ako sam ja demotivirana ili nešto, pročitam par tih rečenica i u meni se razbukti moja strast, to nije njena, to je moja strast pisateljska i ja onda krenem, ta njena strast me ponese i krenem. Ili nekad kažem, sjećam se kad sam pisala knjigu Ushiti, ne znam više kako se zove, Ushiti, ne znam ni ja, zamjeranja općinjenosti, tako se zove, i to su bile kao neke moje prozne vježbe, prozni tekstovi koje sam ja pisala za vježbu, da se izvježbam kako da pišem prozu, i toga je bilo puno i na koncu je to moj suprug probrao neke i rekao, evo ti ovo imaš za knjigu, to ti je gotova knjiga, ne moraš ni čitati samo kao. Onda sam ja to još malo pročitala i još malo dotjerala. Recimo, u toj fazi kad sam radila na tome, rekla sam sama sebi, nedostaje mi spisateljske samosvijesti. I onda sam čitala Marguerite Duras, jer ona ima spisateljske samosvijesti, zaista je ima, možda i previše, ali super, to je njoj pomoglo da se ona razvije kao spisateljica. I onda sam malo tog njenog ega spisateljskog ubacila u svoje pisanje. I znala sam da baš ja nisam sasvim to u svim tekstovima, da je to malo njenog tog, ali sam rekla, treba mi malo tog dostojanstva, uzet ću malo od nje. Tako, to, evo, pomaže. Rekao meni jedan kolega kad sam bila u jednoj fazi da nisam pisala i da sam jako bila sumnjičava prema svom pisanju, rekao je,
Pa znaš kako se piše, pa uzmi nešto što ti prija, što ti imponira, gledaj malo, čitaj, vidi kako je taj neko to napravio i onda kreni raditi svoje. Da. Pa da, ja bih rekao da u tvojim romanima jedna od linija koja se na različite načine proteže, koja je možda ponekad u drugom planu, koja je periferiji i tako dalje, je zapravo pitanje nekakve strukturiranja nas kao osoba u ovome svijetu, traženja našega mjesta u tome svijetu, pa onda naravno uključuje i tu samosvijest koja se odnosi na ono što radimo, odnosno na pisanje. Ali što bi ti zapravo za sebe, pa onda i u ovom našem razgovoru isto tako rekla, dakle na osnovi 10 tvojih objavljenih knjiga, koje su to zapravo tvoje spisateljske strasti, spisateljske teme koje na različite načine se vrte u tvojim knjigama i u tvojim tekstovima? Da, to je teško je sam sebe analizirati iz te perspektive i u biti slabo se još uvijek se slabo osvrćem na svoj rad i još uvijek sam usmjerena prema tome šta dalje i kako se dalje razvijati i u kom smislu razvijati svoje pisanje. Tako da kad su mene znali pitati, aha, ti pišeš, a o čemu pišeš, ja bih rekla o svemu, o životu, o čovjeku. Znači, jer uvijek se sjetim na faksu kad smo imali kolegij moderni roman kod profesora Miroslava Solara i onda te razne definicije romana su bile. Te ovaj teoretičar rekao da je roman ovo i ovo, ovaj rekao da je ovo i ono. A jedan je teoretičar, više ne znam koji, da li to je bio David Lodge ili ja mislim možda čak i on, rekao roman je ono što se ne može prepričati. Yep. Tako i ja kažem, ja pišem o svemu, to se ne može prepričati. A to je jedna smjesa, to je u stvari naravno da ja ne pišem o svemu, da ja ne mogu da ja nisam takav genij koji može na 100 ili 150 strana sublimirati sve ono bitno za ljudsko iskustvo ili za jedan ovo ili ono, ali to je jedan privid, znači stvaranje jednog privida kroz to djelo. Kad vi ugledate sliku jednog slikara, vi vidite tamo nešto zamuljano, vidite neki čađu, neki dim, ne znam, baš na ovoj mojoj naslovnici knjige Mrtav rukavac rijeke Save. Znači to je jedan engleski slikar, meni se jako svidjela ta slika i stavili smo je tu i vi vidite jedno zbivanje fizičko, znači jedan krajolik sa nekim tvorničkim dimnjacima, sa nekom rijekom, sa nekom maglom, sa onom, ali vidite jedno zbivanje unutarnje isto tako, kao jedno stanje. I to vas prožme i vi ste u tome, vi to osjećate. A šta je točno to? Kako to objasniti? Da to secirati na dijeliće kao da režete na komadiće i vivisekciju neku radite. Naravno da se to može, ali čemu? Ako vi uživate u tome, ako je to vama lijepo, ovo sve naknadno može doći i ne mora. Ali upravo to da jedan taj efekt se stvori prožimanja nekog iskustva od duboko ljudskog, koje nije samo moje, nego je inherentno čovjeku općenito. I zato ja u biti neko bi rekao da pišem o sebi, ali to je samo uvjetno rečeno, jer ja o sebi ne volim, kažem, niti govoriti, niti kad bi išla pisat, kao što je govorila pokojna Irena Vrkljan, pa da sam ja pisala biografije, ma kaj bi to bilo? Pa to ne bi bilo niš.
To je jedna iluzija, stvaranje jedne iluzije kroz tekst da sam to ja ili da je to neki odbljesak mene. To je samo jedan dijelić mene koji ja uzimam da bi onda s njim iz njega nešto kojeg ja osjećam kao potentan materijal da iz njega oblikujem nešto nekakve, ajmo reći da ima neku umjetničku kakvoću. Da u tom smjeru zapravo tvoji romani su ponekad neki samo nužan okvir za čitav niz stvari, ideja, privida kojima se ti zapravo trenutno baviš i uzimaš taj okvir da unutar njega stvorimo neki kontekst tako da taj netko drugi, odnosno taj čitatelj uđe u taj prostor i da unutar njega sam se snalazi i daje mu neka druga značenja, figure koje zapravo autor ili odnosno kao ti kao autorica ne moraš biti svjesna. Ja bih zamolio Mirelu da mi malo pomogne, dakle kolegica Željka Rabuzin nam kaže Da, ja bi ovako, Miroslave, ako mi dopustiš, dakle ja sam vas pažljivo slušala, ali sam i pratila što se ovdje piše. Za početak bih rekla kako ova zbirka na početku Tatjaninog stvaralaštva, koja je u stvari pitanje, nešto nije u redu, u stvari ja osobno sam doživjela kao pitanje koje se nekako provlačilo tijekom cijelog njezinog stvaralaštva, bar za mene kao čitatelja. Budući da sam dosta čitala i pripremala se za ovaj razgovor, imala sam na neki način malo tremu Tatjana u odnosu na vas danas. I jako mi je zanimljivo u stvari vas slušati i spajati ono što govorite o sebi i svom stvaralaštvu s vašim tekstovima. I budući da je nama ovo 119. susret, da se tu izmijenilo jako puno hrvatskih autora, moram reći da ima nekolicina njih i rekla bih da su gotovo sve žene, ako se dobro sjećam, koje su, kod kojih je bio veliki, meni osobno kao čitatelju i slušatelju, veliki nesrazmjer između teksta i osobe s kojom razgovaram, koja je preko puta mene, koja je ovako krhka, samo zato ne želi da se o njoj puno zna i govori, a kad uzmete bilo koji vaš tekst, onda već na prvoj stranici to bude vrlo izravan, žestoki glas i nikad ne bih u stvari spajala ovo što vi govorite danas i u onim videima koje sam pogledala, jer ste ipak prisutni na društvenim mrežama i na internetu, koliko god se tome odupirali, vi ste tu. I moram vam reći da je jako jedan broj kolegica, profesorica hrvatskog jezika koji su danas s nama mi je rekao joj krasno dolazi Tatjana Gromača. Prema tome rekla bih da koliko god vas nema, mislim da ste kod čitatelja dosta prisutni. Vi zahtjevate čitatelja koji ne igra na prvu, koji nije površan i takve osobe su mi i rekle da se jako vesele današnjem susretu. Sad, budući da ste rekli da o ovom našem programu ne znate previše, da ga ne pratite nešto posebno, čuli ste za njega, ono što je nekako bila moja i Miroslava želja prije 11-12 godina, to je da se šablonske školske interpretacije, znam da sam našla u jednom intervjuu s vama isto taj izraz, na neki način da damo mogućnost da to može biti nešto drugo, jel? I da škola ne mora biti mjesto koje će koristiti samo šablonske interpretacije, nego će mladim ljudima u različitim dobima njihova odrastanja nuditi suvremene tekstove i na neki način tražili smo sugovornike u kolegicama i kolegama u školama koji imaju hrabrosti ponuditi suvremeni hrvatski tekst mladim ljudima, posebice i u osnovnoj školi, iako se radi o suvremenoj književnosti, pa mnogi misle da to nije nešto što bi se moglo dati učenicima u osnovnoj školi. Ja se s tim nekako nisam u dubini sebe slagala
I sada dolazim u stvari do onoga što je ovdje zapisano. Naime, u jednoj školi u Čakovcu kolegica Stevanović je dakle u 7B razredu dala, ako sam dobro shvatila, nekoliko vaših tekstova i osobito su pohvalili vašu pjesmu Tip koji nam je odvratan, jer ih potiče da razmišljaju o sebi i o onome kakvi jesu i kakvi bi su možda morali biti, željeli biti ili što već. Sad, ona je uz to, dok ste vi razgovarali, pridružila dakle i tekst koji su napisali učenici, to je ona nazvala prva grupa, koji glasi ovako: što čekaš? Samo sjediš zavaljen na stolici, promatraš ljude kroz prozor. Neka tome dođe kraj. Već danima nisi prolazio kroz verandu. Tvrtka se tamo čini nezalivena i čekate da dođeš. Na štednjaku još neoprano posuđe. Jednostavno ustani i napravi sve što dugo nisi. Nemoj se praviti tako zemljan. Lijen si dok se tako ponašaš. Što čekaš? Super, da, to je. Evo, dakle, stavila je u rad učenika druge grupe, gdje misliš da se tvoj život nalazi sada. Možda se prostire na čipkastom stolnjaku, a možda je tik ispred tebe. Dovoljno je stati i razmisliti. Nestrpljivo ga čekaš, ali ako odustaneš od njega, možete raskomadati kao vilica i nož. Vilicu i nož drže ogromne ruke koje su uvijek tu uz tebe i čekaju da napraviš pogrešku. Ako ju napraviš, uzet će te i pojesti za ručak. Valjda si preslab da im se suprotstaviš. Evo, ono što je meni posebno drago, naravno mogli bismo mi sad razgovarati o tom tekstu, je li on ovakav ili onakav, ali ono što se meni čini jako važno, a evo molila bi Miroslava da to možda malo prokomentira, budući da mi nekako u svom radu iz Agencije za odgoj i obrazovanje pratimo ono što učenici pišu na različitim literarnim natječajima. Miroslav to možda prati i na svojim radionicama koje radi sa srednjoškolcima. Tu je Librano zbornik koji izlazi već godinama. Dakle, jako nam je važno da učenici osim u svome čitanju, osim u interpretacijama pojedinih tekstova tijekom svoga obrazovanja, imaju mogućnost, dakle, potaknuti suvremenim tekstom pisati nešto što nije šablonski, što je o njima samima, onako kako oni to vide, bez nekih opterećenja, niti njihovog profesora, niti možda literature koju čitaju, pa se očekuje da onda potok bude takav, da čovjek bude takav, da pejzaž bude takav, nego da čujemo što nam oni to imaju za reći. Tatjana, ja sam u stvari vas htjela pozdraviti vašom pjesmom Moj otac počinje sličiti na crnca s polja pamuka. Međutim, kako je vaš razgovor s Miroslavom tekao, nekako sam možda od toga odustala, onda su i naši suradnici, prije svega Marija, stavili taj tekst u ovu prezentaciju, pa vjerujem da su neki te pjesme pročitali. I moram vam reći da se ta pjesma dosta često pojavlja na društvenim mrežama i da je i na taj način čitana. Dakle, meni je jasno da na neki način sam malo zavidna što imate priliku biti osamljeni, jer osamljenost nije isto što i samoća. Osamljenost možda daje mogućnost da se više pozabavimo sobom i možda mi koji smo ostali u velikim gradovima ponekad s nekakvom svijetom slušamo ili gledamo ljude koji su možda iz ovih ili onih razloga promijenili svoj prostor iz kojeg žive, iz kojeg vrlo kvalitetno žive. Prema tome, usudila bih se reći da vaše knjige, kada sam ih ja osobno čitala, ni na koji način nisu govorile o autorici kojoj manjka bilo što da bi napisala ono što je mene kao čitateljicu doticalo. Evo, da sad ne izađem, imala sam vam potrebu to pročitati i reći. Voljela bih da nam nešto kažete i o svojoj knjigi Božanska dječica.
Pa eto, kako je u stvari o knjizi Početnica za luđake s vama razgovarao Marko Pogačar, pa vas je u stvari u prvom pitanju zamolio da komentirate naslov. Ja bih isto rekla da sam odmah razmišljala o tome da to nisu božanska djeca, odnosno da nisu Božja djeca, nego su božanska dječica. I potom slijedi dakle jedan vrlo po meni hrabar tekst koji govori u stvari o svima nama. Iako u njemu nema previše imena i konkretnosti, mislim da taj tekst govori jako puno toga o nama i mislim da ja možda čitala u trenutku kada me dotakao u možda određenoj životnoj fazi. Danas kada sam uzela prije susreta tu knjigu, bila sam jako sretna što je bio moj primjerak, pa sam po njoj olovkom zapisivala stvari i da ću si truda da nakon ovog našeg razgovora ponovno pročitam tu knjigu i da vidim hoće li ti moji komentari od prije nekoliko godina biti slični onima koje ću možda imati sada i nakon susreta s vama. Kako je nastala ta knjiga i kako nju danas gledate s obzirom na svih ostalih 9 koje ste do sad objavili? Da, ta knjiga znači dugo sam je tražila. 2004. je objavljena moja prva prozna knjiga o kojoj smo govorili, Crna, a Božanska dječica su izašla, ja mislim, 2012. ako se ne varam. Da, je, 2012. I to je bio dug period mog intenziv borbe sa sobom kao spisateljicom, gdje je bilo i faza kada sam odustajala i željela napustiti pisanje i faza kada sam shvatila da nema druge i da moram pisati. U međuvremenu su nastali oni prozni zapisi koje sam spomenula, koji su mi bili kao nekakve vježbe pisanja proze, ushiti, zamjeranja, ne znam više, opčinjenosti, objavljeni u Frakturi godinu dana nakon Božanske dječice. Znači u tom dugom periodu sam pisala te svoje vježbe i tragala sam za načinom kako ću napisati taj idući roman koji će biti više roman nego što je bila ta prva, taj pokusni kunić prozni Crnac. Znači imala sam slabu vjeru u to da ja to mogu, da mogu napisati dulji prozni tekst i da to bude jedna koherentna cjelina i borila sam se sa sobom i otprilike sam znala u kom smjeru želim ići i tu sam isto imala jednu viziju jednog teksta koji će biti dosta glazben, dosta intenzivan, dosta jezično ritmičan, u kojem će jezik biti zbit kao što je zbijen u poeziji, znači zgusnut značenjima, težinom, snagom. To je naravno kao i knjiga Crnac, jedna moja obiteljska priča sa kojom sam se ja borila na svoj način. Jer je to se radilo o teškoj psihičkoj bolesti moje majke i ja sam naprosto pokušavala sebi objasniti prije svega šta je to, što se događa i kako da se nosim s time, da razumijem odakle to, a sve to kao manifestacija zapravo ratnih, nažalost, razaranja i strahota i strahova koji smo
prošli, ratnih užasa koji smo prošli tijekom nesretnih godina nakon koje su uslijedile raspadom Jugoslavije i osamostaljenjem naše zemlje Hrvatske. Tako da to je jedna bolna i teška i osobna tema koju sam ja tražila načina kako da je prenesem u literaturu na jedan literarno dostojanstven način i vrijedan. I to je bio, kažem, dug put i više tih varijanti tog rukopisa je nastajalo i one nisu bili zadovoljavajući, ali kroz godine evo je došlo do tog jednog te verzije koju sam prihvatila kao zadovoljavajuću. Moram naglasiti da mi je moj suprug pomogao u tome i on mi je kazao imaš sada, imaš knjigu. On mi je kazao, taj roman inače imao i jedan svoj drugi dio, znači bio je skoro duplo deblji, jer sam ja tu priču nešto željela nastaviti, nije sada bitno, uglavnom ja sam to još nešto ispisala. On mi je rekao, ako makneš ovaj drugi dio, imaš knjigu. Ovo ti je super, do ovdje ti je super, ovo makni. I ja sam ga poslušala i tako da je to bilo to. Kažem, ja na tu knjigu gledam kao na jednu glazbenu kompoziciju. Baš kao jedan tijek ritmizirani i eto. S tim da ja smatram da se još nisam dok sam pisala tu knjigu u potpunosti emancipirala kao autorica. Još uvijek je moj glas bio negdje infantilan i ta moja pripovjedačica još uvijek je ona malo infantilna, što se nakon te knjige sa mojim rez je nastao sa romanom Bolest svijeta, objavljenim, ja mislim, 2016. Više, ja mislim, nije nastavljala. Znači, tu sam uspjela svoju spisateljsku slobodu proširiti, da se usudim još više osamostaliti se kao autorica. Da, jer to svakako nikome nije lako, niti jednom autoru, a svakako nama ženskim autoricama je to još puno teže, naročito u kontekstu povijesnom i književno-povijesnom, koji zato ima slabu tradiciju, vrlo slabu tradiciju, a naravno ako je slaba tradicija, onda je i naša kultura nema način razvijen, da tako kažem, i moduliran na kojem bi nas na jedan zdrav, kulturno zdrav način percipirala i vrednovala kao autorice. Moram reći, nažalost, to je isto priličan problem i onda naravno ako vi nemate naprosto velika je to ovdje na ovom teritoriju, nažalost balkanskom, po svojim mnogim poimanjima, u lošem smislu balkanskom, ja moram reći da je to da to nipošto nije lako biti žena spisateljica, naročito ako se stavite u ove vode umjetničke proze, što po tradiciji nije mjesto koje je rezervirano za nas, žene. Za nas je rezervirano da budemo pjesnikinje, da budemo dječje spisateljice
da budemo eventualno spisateljice nekih romana možda ljubavnih ili nekih tako malo proze za široko čitateljstvo, ali malo zahtjevnije proze koja tendira da bude percipirana i sa svojom umjetničkom vrijednosti. Nažalost, tu imamo jako slabu tradiciju i za to negdje u kolektivnoj svijesti našoj smatra se da i nije naše mjesto da se tu miješamo. Tako. To su bile silne borbe u tom jednom periodu, baš naravno sa svim tim, sa cijelim tim okvirom društvenim da se ja probijem nekako kroz to kao autorica. Da se ne potepem, što se kaže. Da. A dobro, evo, ja vjerujem da mnogi koji smo danas s vama i razgovaramo ili slušamo, jako nam je drago da se niste potepili. I možda je to sada prednost koju imamo mi koji smo samo čitatelji, dakle da vrlo slobodno posežemo za knjigama i Tatjane Gromače i mnogih drugih autorica, snažnih autorica u hrvatskoj književnosti i nekako eto, nismo svjesni koliko je dakle ta pozicija o kojoj ste sada nešto vrlo iskreno rekli, koliko je u stvari nezahvalna i teška. Ali eto, nama je drago da ne posustajete i da evo i prema komentarima koje dobivamo, a budući da ja većinu kolegica koje ovdje pišu, mojih kolegica profesorica hrvatskog i poznajem osobno, dakle drago mi je da imate uistinu vjerne čitateljice. Tatjana Ruža pita, može li, smije li u suvremenoj grozoti umjetnosti književnost biti neangažirana? Pa gledajte, ne bi se nikada nešto s tim pojmom opće razbacivala i ne smatram da treba u stvaralaštvu postavljati bilo kakve ultimatume. Naprotiv, smatram da je to pogrešno jer to vodi u koje kakve onda ideološke ćorsokake, da tako kažem. Znači, nema takvo pitanje za mene ne postoji. Postoji pitanje pojedinog individualnog stvaratelja, njegovih potencijala, njegovih obsesija, njegovih želja za artikulacijom i ne bi stvari kategorizirala po tom ključu. Vidite, uzmite primjer za mene recimo jednog vrhunskog romana u svjetske povijesti književnosti, vrhunske, ajde kad već pričamo o ženama, uzet ću primjer ženske autorice Virginia Woolf. Evo, na primjer, moj omiljeni roman Virginia Woolf je Ka svjetioniku ili svjetionik. Voli mi gospođu Dalloway, voli mi valove. Recite vi meni, da li Virginia Woolf je ta djela napisala u osvit Drugog svjetskog rata? Vi tamo nemate ni R od rata, razumijete vi to? Vi nemate ničega, nema ni Prvog svjetskog rata, ni Drugog svjetskog rata, ni izbjeglica, ni tolikih mrtvih, ni Engleske, ni Amerike, ni Njemačke, ni Francuske, ni Austro-Ugarske, ničega nema. A imate takvu divotu i krasotu i takvu vrijednost od literature. Hajde vi meni recite onda da mi pričamo o angažmanu. A s druge strane, je li Virginia Woolf bila angažirana spisateljica? Ja mislim da itekako je. Jer je bila angažirana
za ljudsku pamet, za ljudsku duševnost, za ljudsku dobrotu i plemenitost, za ljepotu i za borbu za opstanak ljepote na ovom svijetu. Pa nije li to najveća moguća angažiranost koja uopće postoji, koju možemo zamisliti? Dakle, to su onako klimavi zub pitanja. Nema tu ničega. Da, međutim, možda bi se usudila reći ne u obranu pitanja, niti napadajući odgovor, ali možda nama ponekad nedostaje u stvari na početku u stvari dogovor o tome što nama neka riječ znači. Ja mislim da kada se kaže angažirani pisac, ja mislim da na jedan način će pisci, autori, nedavno sam s Miroslavom o tome razgovarala, dakle na jedan način će reagirati oni na pojam angažirane literature, a mislim da se taj pojam u svom značenju malo promijenio i da možda čitatelji angažiranost autora ne poistovjećuju s onim kako je možda zauzeto, kako je semantički zauzeto to polje značenja, pa malo dolazi tu do razmimoilaženja. Jer vaše objašnjenje o tome da je Virginia Woolf bila angažirani pisac, mislim da se nitko ne bi ne složio s tim, iako dakle je jasno da ona ne piše ono što bismo najčešće stavili pod angažiranu literaturu. Pa dobro, i mnoštvo drugih velikih pisaca. Evo, uzmite primjer jednog Nabokova, koji je bio, znači, politički izbjegao iz Rusije i njegov otac prošao torture, cijela njegova obitelj. I vi o tome nemate, o tom zapravo stravičnom iskustvu i iskustvu egzila, vi nemate konkretne riječi, niti te vrste teksta. On je stvorio jedan umjetnički svijet koji to je uspio pobijediti. To je jedna nadmoć umjetnosti, da upravo svemu tome na jedan način pokaže koliko je to ružno, koliko je to nepravedno, koliko je to zlo što se događa sa ideologijama i sa ratovima koji su uvijek neka otimačina na koncu konca i vode se naravno, kao što je rekao Balzac, svi se ratovi vode zbog bogatstva. Da, eto. I znači, i to je bio njegov način da on to kaže, tako da on tome svemu, da na to pogleda na jedan način i sa onako nekakvom aristokratskom prezirom onako na to. Tako ja doživljavam kad ga čitam, ne? No. Da, ja moram reći da kada bi me neko pitao jesam li vas doživjela čitajući kao angažiranu pisateljicu, ja bih rekla da, ona je angažirana za one probleme i za one senzacije u ljudskom životu koje su meni jako važne. I zato ste vi meni možda osobno angažirana autorica, jer se u svojim tekstovima zalažete za one vrijednosti koje su meni jako važne. Dakle, mene ne zanima kako tu angažiranost tumači književna teorija ili povijest ove ili one književnosti, ali ako se vi za mene, dakle, na neki način svojim tekstom isto borite, onda ja tu prepoznajem, dakle, tu neku sponu koju bi možda, eto, dotakla riječu i angažiranost. Da, razumijem, da. Ali ja ne želim sebe izdvajati i stavljati veći naglasak. Ja sam kao i svi drugi umjetnici angažirana za opstanak svjetlosti na ovom svijetu. Znači, što kaže Sveti Otac Papa, umjetnici su tu da ljepotu u ovom svijetu stvaraju. Tako da to je angažman. A onda, ako bi išla malo niže gledati, onda bi mogla reći da ja jesam, recimo, pisac moralist. Meni je etika jako važna.
etika mi je užasno važna i tako da ja jesam od tih pisaca. U tu podskupinu idem, to je ta struja neka, jer uvijek ima puno raznih struja, jel? Da. Dobro, dolazimo do teksta i pitanja Željke Rabuzin, početnica za luđake, izlazi 2021. Evo, nedavno je u Zagrebu izložba autorice koju ste spomenuli, Dubravke Ugrešić, koja se isto dotiče početnica. Naravno, niti kod nje, niti kod vas ne radi se o početnici kao didaktičkom sredstvu, nego ima jedno drugo i posebno značenje, pa evo, možda da nam nešto kažete o tom tekstu, koji se na neki način dotiče i vašeg osobnog pisateljskog prijateljstva s Predragom Lucićem. Aha, da, pa to je znači jedan roman, ja sam posvetila taj roman sjećanju na mog, nažalost, prerano preminulog kolegu. U jednom periodu smo bili kolege kad sam radila za Feral Tribune, Predraga Lucića. Tako da to je bilo, zapravo pričala sam o tome da sam radila na toj knjizi u tom tužnom periodu kad je zapravo on odlazio od nas. A što se tiče tog romana, da, ne znam šta bi vam rekla, sad je to isto iza mene sve. To je isto jedan moj eksperiment. Tu sam pristupila pisanju romana dosta radikalno, jer sam htjela propitati granice. Kako ja mogu napisati jedan roman da on ima, to me uvijek zanima, znači da on nema klasičnu strukturu narativnu, ali da njegova unutarnja događajnost na jedan način vuče čitatelja i da ga drži i da ga i da zapravo i da se kreira jedan romaneskni, neobičan svijet, jedna stvarnost koja je jedna parastvarnost začudna. I tu sam željela da sebe kao pripovjedačicu neprekidno opstruiram. Svakoga puta kada bih osjetila da moja rečenica postaje malo predvidljiva, da moja naracija, da moja pripovijest ide u neke, da je krenula u neke mirnije vode, da ja sad počinjem pisati nešto što se meni samo i čini da bi logikom same stvari trebalo sljedovati, tu bih ja sebe udarila po prstima i rekla, nećemo tako, lomi, sjeci, to ne, nego upravo na tom mjestu bih prekidala stvar i ponovo čekala da se dogodi nešto unutar mene što će pokrenuti dalje tekst, da on bude stalno na jedan način živ, vibrantan, da ne bude uspavljujuć, a naravno sve se ticalo dogodovština tog mog junaka, tog romana i onoga što on proživljava, i željela sam tu ukomponirati tu njegovu unutarnju dramu, ali tako da tu bude i tih visokih registara gdje on zaista proživljava neke dramatske stvari u kojima se i čitatelj može prepoznati, a da bude malo i komičnoga. To mi isto bilo važno, jedan komični moment, jer nije sve patos u našem životu i nismo mi svi uvijek samo patnici, uvijek mi tražimo i malo užitka. Tako da, eto, tako onako općenito o tom romanu.
Dobro, Miroslave, možemo li nešto reći o ovom zadnjem tekstu koji se tiče prostora gradova, naravno, velikih gradova evropskih? O tekstu koji govori o Berlinu, o Puli i Varšavi još nešto reći, ali samo bih htio komentirati i ovaj dio ovoga razgovora i zapravo, Tatjana, silno mi je važno ovo upravo što si sada razgovarala sa Mirelom, odnosno sa svima nama, zapravo da s jedne strane je nekada je angažman autora u tome da se bavi odsutnošću ili da da se čak u nekom smislu određenom temom ne želi baviti jer ona sama po sebi će imati neki prizvuk angažiranog. A hoću reći, paradoksalno nekada književnost, kao što se rekla za Virginia Woolf, a mogli bismo reći za još neke druge pisce, zapravo postaje angažirana time što se odriče neke od mogućnosti načina kako da govori o svijetu i mislim da je u tom smislu i Tatjana Ruža išla za tim. Ili recimo nama možda isto jedan primjer, dakle kada Slavko Mihalić objavljuje knjigu pjesama i to u njoj se nalazi 16 pjesama, komorna muzika, dakle u vrijeme koračnica i nekoga općega zajedničkog kolektivnog pjevanja, njegovo odustajanje od kolektivnog i ispisivanje 16 ljubavnih komornih pjesama zapravo je bila daleko veća gesta nego da se on izravno angažirao biti na ovoj ili na drugoj strani. Tako da zapravo ovo iskušenje koje ti uvodiš, dakle s jedne strane bih se složio s tobom da vraćati u opticaj nešto što je etičko i što je moralno i rješavati to u problemu, u prostoru romana je ovo što si sama rekla, to je jedno dakle veliko iskušenje kako to onda razriješiti, kako dobiti roman, kako ostati unutar određenog koda, referencije, oblika, a s druge strane rješavati jednu priču etičku, moralnu koja nije nužno samo pitanje književnosti ili romanesnoga. I zapravo meni se u tom smislu čini sada najvažniji angažman pisca kako da on u prostoru jezika razriješi ono što čini njegov život, što čini njegove sumnje, planove, strahove. I tako da u tom smislu i zapravo tvoji romani zaposjedaju određeni prostor koji je iz najrazličitijih razloga se i romanesno bavio potpuno drugim stvarima, želeći biti što bliže čitatelju, a da ovo tvoje iskušenje je daleko izazovnije, mukotrpnije i neizvjesnije. Kako doći do čitatelja preko etičkih, moralnih pitanja i razrješavanja nečega što se događa sa svima nama u našim samoćama ili osamama ili strahovima. Sada čitam ovih dana jedan roman koji se zove 3000 eura, jednog njemačkog autora, Mele se preziva, koji u središtu ima beskućnika, što je, kako bih rekao, što je naša stvarnost i naša tema, ali zapravo izazovno kako romanesno da taj beskućnik ne bude prototip svih beskućnika, nego da njega doživljavamo u njegovoj pojedinosti. Naime, ono što svi koji se bave beskućnicima ili sami beskućnici traže da ih doživljavamo kao pojedinačne osobe, čim počnemo pisati roman o jednom beskućniku, kao da pišemo o svima drugima, a ideja je upravo druga. Hoću reći, dakle, izazov romana je izazov njegove forme, izazov jezika. Pa evo, i Berlin, Pula i Varšava je zapravo doista jedan izazov. Meni, kada sam čitao ovu tvoju knjigu, malo sam se sjetio i Stasiuka i njegovih putopisa, kada on ide po svim rubnim područjima zemalja, odnosno prostora koji sami po sebi nisu nužno atraktivni, bilo da je to rub Mađarske, Poljske, ili se i sad jedanput tamo piše svoje putopise, tako da evo me naravno zanima, znači kako si se ti snalazila, jer kako danas pisati putopis? Sve je na neki način na internetu, sve je dostupno, što je to što ti u tim gradovima, u tim prostorima upisuješ, a da čitatelji neće nužno naći
u nekom katalogu, vodiču ili na internetu. Da, hvala ti Miroslave na razmišljanjima i slažem se za Mihalića, ja baš njega doživljavam kao angažiranog pjesnika. Jer mislim zapravo drugim riječima vrlo političnog pjesnika. Da, i ovo hvala za asocijaciju sa Stasjukom kojeg ja jako volim, njegove knjige, baš te putopisne, stvarno. Što se tiče ovog kako sam ja pisala o gradovima, pa samo na jedan način, a to je bio način da sam se htjela prisjetiti svojih osjećaja i svojih stanja koja sam imala boraveći i koja su mi nekako ostala u sjećanju vezano uz boravke u određenim gradovima. Znači, isključivo kroz to. Isključivo je bilo to ono što me zapravo i zanimalo. A onda sam samo malo kao kad kuhate jelo pa malo onda popaprite, malo date vegete, malo sam dala tog štiha vezano za kontekst pojedini ili vezano za nešto povijesno ili vezano za nešto umjetničko što su mi bile neke asocijacije za taj prostor ili vezano za političko, već što su meni glavne asocijacije kad ja mislim o tom prostoru. Tako da je to isto jedan literaran tekst u koji zapravo upisuje čovjek svoje iskustvo, pisac svoje iskustvo i svoj subjektivan doživljaj. Ja znam kad sam jednom bila na nekoj promociji u Rimu i tamo je bio jedan stari gospodin Grk je bio, inače poliglot, ne znam koliko, 15 jezika je govorio, i nakon te moje promocije on mi je prišao i rekao, a znate, pa ja ovo vaše što ste vi čitali iz tog vašeg romana, pa to je subjektivno. Ja kažem, a nego kako drugčije? A to je subjektivno, nego šta? Pa nije to objektivno, to je subjektivno. To je bilo simpatično onako, to je sve subjektivno, da. Nije to znanost. Da. Tako da. I ne treba biti. Da. Mirela, mi polako dolazimo ili smo već došli na kraj našeg razgovora, iako Tatjana iskreno imam osjećaj da nismo ni započeli, ne zato što ti nisi puno toga rekla dapače, nego zato što je ostalo još toliko drugih stvari o kojima smo trebali, o kojima smo mogli razgovarati, o tvojim tekstovima koje objavljuješ na 3. programu Hrvatskog radija, ali jednako tako i autografu i o puno drugih stvari, pa na kraju krajeva što smo dodirnuli neka mjesta koja se tiču i novinarstva i društva, ali ne trebamo žaliti za svim onim što nije rečeno, nego mi je jako drago što si bila naša gošća, za sve ovo što si rekla u prvom redu o sebi, o svome pisanju i naravno i o autoricama, i istodobno bih htio reći i zahvalan sam svima koji su sudjelovali u današnjem programu. Pratili smo vaša pitanja, iako se na njih nismo možda izravno referirali, svakako su nam bili važni i bili su nam poticajni. Naravno da Mariji i Alenu koji su nam tehnička potpora i sigurnost. Naravno da ćemo riječ još Tatjani da se s nama pozdravi, ali onda Mirela bih te zamolio da ipak za kraj pročitaš pjesmu koju si nam htjela pročitati na početku. Tatjana, izvoli. Pa evo, stvarno hvala vam na interesu i na pažnji.
I ja uvijek mislim da to što ja radim, da to nikog živog ne zanima i da ja to više, da sam ja već počela sama sebi to pisati i više se pitam da li ima smisla i da sama sebi pišem, jer u jednom momentu čovjek pomisli da je možda pogriješio i da bi bilo pametnije da je nešto drugo radio u životu, ali nažalost i čak i kad bih htio ne može pobjeći iz svoje kože, tako da i ja nažalost ne mogu pobjeći iz svoje kože, ali evo kad je već tako kako je, onda mi je drago da ipak evo ima ljude koji su malo zainteresirani i koji misle da to ipak nije tako besmislen posao. Pa puno vam hvala jer to će dosta meni koristiti ovaj vaš interes i razgovore. Iz vlastite kože pomaže i svima nama. I prije nego što Mirela pročitao pjesmu, ja bih je rekao i ovo što kaže, ponovio i pročito što kaže kolegica Rabuzin, koja kaže da bi ona rekla sasvim subjektivno, da pao je mrak, ali da bi ona rekla sasvim sigurno da je Tatjana književnica koja je uistinu angažirana za opstanak svjetlosti u ovom svijetu. Pa Tatjana, to je jako puno, nije to tako malo, možda smo ti još veće breme navukli na leđa ili na ramena. Moramo svi sada na tome raditi jer ipak je dosta mračno u svijetu i moramo svi misliti na svjetlost. Hvala vam puno. Hvala Tatjana. Da. Dobro, evo prije nego pročitam pjesmu, pozdravljam Tatjanu i veselim se novim knjigama. A za kraj i za pozdrav Tatjane na kraju, moj otac počinje sličiti na crnca s polja pamuka. Zaključila sam to dok smo pili kavu i pušili cigare. On sjedi na panju, ja na drvenoj klupici. Gledam svog oca, ima plave radničke hlače na tregere i kariranu košulju zasukanih rukava. Na nogama ima radničke cipele koje svi zovemo bakanđe, mada uopće ne izgledaju tako opasno. Više sliče na cipele Charlija Chaplina, onako nezgrapne i smiješne. On je skroz crn, moj otac. Toliko je crn da je izgubio svaku nit povezanosti s nama, bijelom rasom. Jedino ga plave oči odaju da nije crnac. Ali to se ne kuži od prve, pa ako netko iskuži, mislit će da je on neka nova egzotična vrsta crnca. Sviđa mi se to u vezi mog oca. Nisam rasist i nemam ništa protiv da mi se otac pred starost pretvori u crnca. Tek kad obuče novo odijelo kupljeno u Varteksu po tvorničkoj cijeni, joj sreće, bit će pljunuti Louis Armstrong. Hvala. Evo, hvala vam još jednom i pozdravljamo naravno sve naše pratitelje danas, njih 81 ako se ne varam i eto, čitamo Tatjanu Gromač. Hvala najviše. Pozdrav svima. Hvala.